Kaunti-inĩ ya Nyamira muciĩ kwa muteti Timothy Bosire nĩkuo ateti na atongoria a gĩcigo kĩa Nyanza magomanĩte gũcakaya hamwe nake thutha wa gĩkuũ kĩa mũtumia wake. Na ota mũtugo macakaya ma mahe mweke wa kũhunjia ũteti wao igeria-inĩ rĩa kwĩbanga mbere ya gĩthurano kĩnene. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akiuga ũrũmwe wa gĩcigo gĩa itherero rĩa bũrũri nĩguo ũngĩgĩteithia. Sisi hapa kama Nyanza tunataka watu wa Nyanza watembee kama kitu kimoja. Kuanzia Kuria, Wajaluo na Wakisii watembee kama kitu kimoja. Odinga ni abangĩte gĩikaro kĩa andũ a ituri itiganĩte a gĩcigo gĩkĩ, gĩikaro kĩrĩa augĩte gĩgũteithia kũrehe andũ hamwe na kwaria na kayũ kamwe. Lakini tutakuwa 100 kutoka Siaya mpaka huko Migori, kaunti 6. Watakutana hapo Sikri, hapo Yugis, siku ya Alhamisi, Friday. Alafu watapitisha azimio ya watu wa Nyanza. Ati wa Nyanza wamezungumza, tunataka kuwa pale vijana, hata watu wa bodaboda wakilishwe, wakina mama wakilishwe, wazee wakilishwe, hata mawalimu, wanasiasa wote. Amwe a ateti arĩa marĩ rungu rwa kĩama kĩa UDA arĩa maumĩte gĩcigo gĩa itherero rĩa bũrũri onao nĩ megwĩkinyĩtie mathiko-inĩ macio na mageria kũhunjia ũteti wao wa gũkũria onjoria anini, ona gũtuĩka ateti a ODM maugĩte ũcio nĩ ũteti ũtarĩ na mwerekera. Wakati wa 2007 we voted for ODM to the last man and we lost. 2013 we voted ODM to the last man and we lost. 2017 we voted again ODM 60% and we lost. My friend, we can't again vote for a losing or a falling ship again in the next election. There is a history of failure and losing, na hatuwezi enda hapo tena hiyo wakati mwingine. Tena ilikuwa uongo, ilikuwa kwa kanisa. Mtu aliuliza William Ruto bottom up ni nini? Badala ya kujibu kueleza watu bottom up ni uchumi namna hii akasema soma Psalms verse 12:18. Nikasema tena ndio Biblia. Imetoka kwa mambo ya bottom up imeenda kwa Psalms 8 verse 18 to 19. Sasa ni kweli. Ndio nikaconfirm jana ya kwamba hii maneno ya bottom up ni fake. I request Baba waketi chini sasa, kwa sababu hata ile sinki nyingine ya NASA imekufa. Kuja sasa shikana na William Ruto ndio hawezi kufa, aendelee tu mbele namna hiyo. Useme William Ruto tosha, alafu tuendelee mbele. Thutha wa mũcemanio ũrĩa Odinga abangĩte mwena wa Nyanza, augĩte ekwenjia thabarĩ ya gũthiũrũrũka ituri-inĩ ciothe cia bũrũri kuha mũingĩ mbere ya gĩthurano kĩnene twerekeire, akiuga ũgĩ wake wa gĩũteti na wendi wake wa bũrũri nĩmo maũndũ marĩa makamũikia mbere. Sasa uchumi ya Korea imeshinda uchumi ya Kenya mara 50. Unajiuliza wa Korea walifuata njia gani ambayo wa Kenya hawakufuata? Na hii ndio mimi nimeanza juzi kueleza wa Kenya ile njia wa Korea walifuata, kwa sababu gani wamefika kule wamefika. Ũteti wanjĩtie gwakĩrĩria rĩrĩ watigara mwaka ũmwe tu mũingĩ oikie kura gũthura ateti arĩa makona makagarũra mĩtũrĩre yao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.